Agila no someroi kaboisho nuet chiono no yadu munakipi kese chopit empikolo aitemonokin teterege ona shoman a tomon opat na idwe ai mata kipinuela etem. Ajotori role ngora akidwa mata katunga kipinela. Hageo no baga, agilo na depara tomon, kesvera da na itemonokin. Ai boys te katonga adomunade kasine achie no elo munete ara inu itoritosa kipi ajokuna doberengo kwa pengare non alemuna kakan ai gangakin ateker oai alo ai matakipi no ela ete buniteng keda paipon no ede paritosi aquatat no metengo be e pedorete ai ngaraken ai temokin igelon duedolete akaisauni Apotetunga okakai kinos ai mata kipi akaulo agela no ageo na ibuka kipi sui itemokin. Bukan alama, mama bakure jake ngota. Ala kwa segilo, anu ajo siapa ba MP, kono Joseph Andrew. Bubeka dai alama, mama kade kota bubumbo bongisi jula kino. Etalaka, aite monokina na gelon, tunga lemi luaritos, ai moa kipi, nuela ete, ochorin luel wakam. Yundo sobere kopani, ara ikototi ani mbonebe, ite monosa kipi munere na, semero ya ngara. Ari womido kwa naso mbonebe, ipedo kwa na pukori, ai napa ajwa itina chiana pesa, o pasi kededo, kipi ya utu. Opani pupia ngai alama noi engo kapa aptex ne gilo e alama noi Nengo ne sepola alama noi ne jari honorable Joseph Koluo siap no amuna raite mokini sa gilo na bai age one kolo kidumu ne MP lo sodit aya oni services pap ne silo ne malenga eka MP anasta mokini sa gilo Dilax Emi Alomu TV East Katakwi. So, saya main apa deh?